Igikombe cy'isi cya 2026 kigiye kuba igikombe cy'amateka mashya. Amakipe 48 ibihugu bitatu byacyakiriye ndetse n'imikino izamara iminsi 39 yose. Ariko ikibazo ni iki? Iri rushanwa rizaba rimeze rite? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru ikomeye cyane ijyanye n'iki gikombe cy'isi cya 2026. Iyi mikino y'igikombe cy'isi izabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Uru rugendo rwo gushaka itike y'igikombe cy'isi rwatangiye mu kwezi kwa 9 umwaka wa 2023 ruhuza amashyirahamwe atandatu y'umupira w'amaguru, aho buri karere katanaga ku myanya izajya mu gikombe cy'isi. Imyanya 43 yanyuze mu mikino yo ku migabane, naho indi myanya 2 ya nyuma yabonetse binyuze mu mikino yo mu bindi byiciro byo guhatanira itike. Igikombe cy'isi cya 2026 kigiye kuba kinini kurusha ibindi byose byigeze bibaho. Aho kuba amakipe 32 nk'uko byari bisanzwe, ubu hazitabira amakipe 48. Imikino 104 yose izakinirwa mu bihugu bitatu ku nshuro ya mbere mu mateka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imijyi 11, Mexique imijyi 3, Canada imijyi 2. Akaba ari irushanwa rizamara iminsi 39 kuva ku itariki ya 11 ukwezi kwa gatandatu kugeza ku itariki ya 19 ukwezi kwa karindwi uyu mwaka wa 2026. Hazaba amatsinda 12, buri tsinda rizaba rifite amakipe 4. Umukino ufungura uzahuza Mexique na Afrika y'Epfo kuri Estadio Azteca mu mujyi wa Mexique. Umukino wa nyuma uteganyijwe ku itariki ya 19 ukwezi kwa karindwi uyu mwaka uzabera kuri MetLife Stadium in New Jersey, aho hazamenyekana ikipe izaba yegukanye igikombe cy'isi. Kubera ko imikino izabera mu mijyi itandukanye iri kure cyane n'ibirometero bishobora kugera ku 2800 hagati ya stade, imikino ikazajya iba mu masaha atandukanye. Ibi bizatuma abafana bo mu Burayi bamwe bareba imikino saa 6 z'ijoro. Imwe mu mikino iteganyijwe harimo imikino nka Tunisia n'Ubuholandi, Algeria na Australia ndetse n'indi mikino izabera muri Amerika, Canada ndetse na Mexique. Nibyo igikombe cy'isi cya 2026 kigiye kuba amateka ku isi yose. Ese wowe ninde ubona uzatwara iki gikombe? Niba ukunze iyi video, andika igitekerezo cyawe muri comment, ukore like, share ndetse na subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'inkuru nk'izi. Murakoze cyane, tubonane mu yindi video.